Assalamualaikum. Alogana keni Muhammad Muslim den alogana gofan rashaki alif dal hanyamidu address o submit den alogana ki mi ufam virus ne perege me sama fenumwe nukuladu tirika hunna mi he totally blind me hen alogana ki den alogana mege kudai rabbalana alogana menna den ane humbana tawlimi ma bodu fursat take mi rajye ko nove alogana me zuwame gen ayruga alogana men neg ebbes kahala tawlimi ebbes kahala fursate den boda belene verinna ves qabul kore phone nani den lofan lofan kujjaka vejje yamu mi gega tibeshe din gehene anen ek kudenna ma bodu kore wen kamen non nane kudenna mi kakkafa kalandi fa den ekuden gega betibbe me nimuni e kore wen ma bodu kamen non nane ei kuriga qabul kore fe goteki de hudu alogona scoring e gotta qabul kore ve poti alomen den mi gega e tibeni den alo mamma kares bunin den hama warboda handa me alogona mi hekas nu innana me den alogona ho mamma karige hunnane mamma din ecche kalande hunnani ye mi hekas nu innana me kamako mi pahum as sama mi aganaka dehas ashen hisabaga radio channel taka gulamu as mi blind community ya dimavi ma alogona be gejje alogona me ge terega sama ibati bikan mikahala kudin kaveni ko gemmes adi wazifa to guys e malogona qabul kurebe parafe hisab peshegen wazifa sada kurevene adi mi ekane merives kurevene ei hama kurevene kama qabul ko gem masake kuramun as alogona furtama mi kaveni kurin alogona furtama de wazifa ek alogona hama ane furtama samar resort wazifa ek join kuri wara mi enkal halaten ei mi belene veringe sama dever ane challenging warabodu challenge dimavi asla hage gotu wazifa dimuga mamba fan ama qabul numuga kanta khasa ko rashum bera phone wanje he tive mi wara inkar kuri de hen namaves wara masakatum belene bas kurwagen alon wazifa di wazifa ga hure den aloganda hama phone dimavi kujjeka hama kavene kurege dimavi alhamdulillah wara ufawe den mi kaveni kuruma ki alon dannawane hama mi libe wara bodo faleke kaveni kurima aloganda kige ituru miheku hunna kamuge husas kurwe aloganda guriya kamik gaves hissawana ituru miheku hunna kamuge his ane kiya kurani ituru miheku hunna kamuge hissas wara bodo kure wara ufawe kame den mi alonda faha kollam beenum mi meri kurumugaves astu hage gotu blind me nange bore war bodati dati ta adiya dabes alon me kala madu me karne ge nisbatun meri ek ofa mi huri ema war bodati dati ta bore es halu wanje kama qabul karne irad kureve alon ge hama hataru haruge dariya ko sibur firien dariya da warang ufaave hage gotu ga mi diriunu migota kuriya dati ve den mihar me wagutu mi wazifa da kurani rashuga kurin rashum berugal hon wazifa da kuri enes mihar rashuga mi stel ko ga masay kurame dani mi ekolmes be bardo ho wararangalo figu faratu me suriha kurin sama wararangalo ei dengalo hama kuruko bolela benu baba